Želim svima dobru večer i dobrodošlicu na izložbu Maje Lunačik ovdje u prostoru Manufakturne Slobode. Inače, Maja je prije izlagala u VIP klubu u sklopu programa Art Clubbing, ako se ne varam. Tako se zvao, da, i u Kulturnom centru Medika u sklopu programa, znači, Nove kroatičke kunosti. Ali ovo je prva samostalna izložba i eto, pa zato vas pozivam, znači, da uzmete si letak, ako već niste, i da stupite u kontakt s njom. I evo, to je manje više to. Otvaramo ovu izložbu i službu. Rekao sam ti da je kratko. Pa dobro. I sve snimio? Da. Like. Autoricu? Da, moraš reći. Ja! A daj, ajde. Hvala što ste došli i uživajte u slikama i u alkoholu. Gledam kameru, gledam kameru. Ajde, samo ako otvore usta, ja ću vam hvala što ste došli, ajde, samo otvore usta. Ne, ti otvore usta, ja ću sam na ko se stane. Hvala što ste došli na moju izložbu, molim vas kupite sve slike odmah, koje eto osim Sida. Osim Sida Višusa, te tu sliku ne prodajem, hvala.